Бу күннерге намулугар Полина Алексеева сырды керегранан спортивный фестиваль болла. Полина Алексеева республикатагын билеттер обществоларыгар өрсылар гөлеләбите. Уанна адаптивный спорт сайдытыгар элбах кылатын урбута. Салгын амнага корреспондент Кепсир. Намулугун кейнигер ытыллыбыт адаптивный спорт фестивалигар республикабыт арас улугуттан вана жокускай кораттан вапсая уан команда кыттыынылла. Ол курдук күрак кыттылақтара волейбол, олоранары волейбол, ванна харабаттығы көргінергер күйен бұл жастылар. Полина Алексеева керегер, кене өрсуларга бу имбилеттер обществоларга үлелез жута, оннан бу беги сақавыт республика осайнан адаптивный спорт сайдергер элбэх үлете сүрдәг элбэх манна меж улусный спартакиадалары амбастыгынан терибеткеһи бәтер укута ме спортсмен эте элбэх Россия тагымна күрәктәйләргә элбәхтә бастабыта кине атын үетитер сылтан бу беге маннык фестиваль теритибит Икки күднәк долгутулах үс көрөңгө күрәктәһи тимигенен үһүс месте жокускай корат иккис месте аммалугун ванна бачоттак бастыкы месте намалугун командалары болан кыйы пьедесталын үрдүктүк чалгар таксан наградаланнылар. Биге то команда бут бары терехнәктик чөй байтык кытыннылар ди ханада ол түмүгүнөн бу кубак тутан турабыт волейболга подага биһи иккис месте болубут арымга биһи элбек багайы жоммо тотон местелестер ме призовой болулар диякмын багарабын өсө даганы маннык Дүмсүйлер, күрәктер әсәдә бола тордуннар. Билләрен күрдүк маннык тәрәһеннәр ытыллаллар Саха республикатыгар адаптивный спорт сайдыгын күрдөрөр. Берейдән әттәккә Полина Алексеева сырдык керегер анамут спортивный фестиваль сылаксын ытыллар болуга. Сергей Дьяконов, Василий Ильин, Саха телевидениете, Намулу.